Yo men, vare. Chita ka ou, ti ka l'école, chemisette, bagay. Mse pose man dan la, epi, yo men, wele mwen lo la men, ou vin chita nan baz man men, ou kon pa yi m'espliko oui men, ou kon not patne kon nan baz ansama ave nou la, patne ou le chelo a men, kom ou de kon Miche men, ou ba kon Miche chita nan zan nan men, selman vole fig moun yo, sere nan poch, ne pot rejin fig, Chelo di mwen. oui men, ne pot rejin fig, yi pon yi sere nan poch ay men. Chelo nou di mwen. Net ki kon pose nan baz la ansama ave nou an men. Pou gase de jeu Michelo men. Miche, vole pou moun yo, sere nan valiz, sere nan baye sel, ne pot rejin fig moun yo, yi pon sere nan poch men. Nou se te gate Miche nan sas la men, kwa chou maka kompon men. Pi bon net, pou Miche bon net. Dak pose fè. Dak gen men. Dak fè. Anpon men, chita men. Ok. Yo men, poukwa ou rive m koze pa kozo men, ou kon pat nek kon chita lan ansama ave nou an? Eske Miche ba rekon? Non, ba rekon sa nou men. Chelo men, Chelo ba rekon Chelo. Non, ba rekon Chelo. Yo, bon zami nou men. Ou ba kon Miche, ne pot rejin fig moun yo jwen. I pou yi vole sere nan poch. Mache vole pou sere ba esen le gam. Franchement men, bela fè mal an Yo, bakon bela men, yo Miche kap di msa pou nya la fwe men. Yo, bela bon problem men. Yo mwen tre Miche pou bon moun men. Miche ap di mwen sa yo keme Miche nan vole kabrit men, ya pou yi de Miche bad. Yo, mbat pa sa pou Miche nou. Franchement, baka kompon nou men. Bo, gake sin yo. Pose zanmim, sa ka fè. Pose kon la. Ba yo lotan nou la Yo men, ou manke nou nan baz la an pil oui men. Ba yo lotan nou fè. Ou manke nou an pil nan baz la oui men. Bon konen men, nek pa yon tan. Yo men, sak chere men, kon wap bouja ba yo men. Api wap pil wap ba. Oh, gati chere se. Oh, Hudson. Yo, mese, avese, yo, toujou kontine vale pa la nou mese. Debe Chelo a, mese. Dek sa nou ta pale la misi. Debe Chelo a. Men moun lot Chelo. Non, mese, la nou te fizi mese fin vole fix men nan poch la, mese. Mon chè misi son ek mba jom kame da misi pou tèt bisi yon. Chelo a son ek ki vol nan pil nek. Men sa nou la moun de ba Chelo sa. Koman mese? Ki nek ki vol e baye la misi? Chelo, yon men neg yo tim ki volon fig men. On bat nek kompoze nan baza la? Oui, on bat nek Mon chè, mon aksyon misi, mon aksyon misi ok nek, ki sa Chelo fè la misi? Yo tim Chelo, vole on fig men, yon sel nan poch li men, vole kabou tout men. Men konon nou fè sa? Yo, kon yon neg yo ap dim sa la nan baza la, oui men. De nek sa yo? De nek sa ou men, oui men. Mon chè Chelo a son misi tout bon, men eske yo ba dou lot aksyon misi fè? Non, mise ap vole pando moun men, ay sere kol nan tou rap men. Mon chè, mwen baka pi kon nek sa ou men. Mesi, eske misi fè aksyon sa yo fè? Miche kapad. Non mesi nou men ki esplike nek la de mwen. Nek la misi, ki sa mdi ave, ki sa mgon. Yon Chelo a? Mese. Mesi, mwen ban mwen si espat. Mwen ban mwen si espat. Mesi, ki sa mfe a?